30 август 2025 yıl тугандар. Мына күн жаңы эле чыгып келатат. Эртең мененки базар азыр эми башталат буюрса. Мына Каратайдын баш көзүн көрүңүздөрчү. Баасын 250 миң сом дейт. Келер менен. Мүчөсү жакшы экен негизи. Тайга бою деле 150, 150. Баш жакшы экен, Баасы 250 миң сом сурап атат азыр. Элдер кызыгып турган кези. Şapandayız. Hanırtlarda kendinizi. Çok bolda. Çok bolda. Küçüklerini izlep atamiz. Tolga küçüsünü izleyeceğiz. Linyas küçüklerini de. Çallavat'ta tükendi mi? Satır gelir. Köp. Köp bir dağı dile? Arkangelder var da. Nurek Bayken öspürümü deyim de. Asıl ya. Yaxşı. Az canı sevattır. Canı asıl. 4 yaşta azı. 150 milyon. Bağısı kança? 150 150 150'ye verirse? 150 de adam. 150 de verem. Özü yürekli ama. Bir de uçta. Boyu kança bunun? 1.58. 1.58. Butları soğa. Var. Bağısı 150'ye verir etken olanlar. Görürsün. Numeriniz kandı ile numeriniz? 500 0500 49 49 96 96 24. 24. Butlarını üstüp koyun. 150 minge veretken yaş 4 yaş 1.58 eken. Ayakları butları hazır. Sorular var. Güngo biraz çağılıp kalatken atakından soruları bazı şu 150 minge veretken. Özü svetimle gürön kaçkanda şakal svet bolup ketти. Andan keyin ушунун эле жанында бир мына ушундай семиз айыл бар экен. Мунун баасын сиздикиби? Самир байке кандайсыз? Жакшыбы? Жакшыбы. Аябай багыпсыз, Бул кыргыз атпы? Kırgız at, Jallo at. Jallo. Jallo at. Ula күчтүү. Ula күчтүү линиясынан экен да. Жашы канча? 5 yaş. 6 yaş. 5'ten 6'a çıktı. Kança da odasın? 350. Bağısı 350 imkan. Numerinizi de ayıp koyunuz. Emin numarını ayıp. Samir Bayker. 0555 minin? 55 tane. 55, 12, 57, 0555 minin. Jaşı kança dedi? 6'a çıktı. 6'a. Boyu kança atlar? 1.60 TR'ga, 1.60 TR eken. Bağısı 350 milyon dolarına. Taza kırgız atı deyince de. Maşallah. Canı var. Ayavay sonun bağılıptır. Navesin alında mınanda şunday gözü görüntü çoң beler gelip kalıptır. Kulundu beler eken. Bağların hazır bir sira surap bir bilip koyunca hazır bugün negizile beyler köp tuğanlar. Navesin alındaç. Bakın sizlerden mi? Bas kança lan buların? 150 minden. Kulunlar erkek. Abi 350 var. Abi 150'den de oldu. 350 min somdan eken. Bunun erkek eken. Kançançı bollar bular? 8 yaş beyler. Bağlar 350. Boyları için lan. Boyları kança var? 1.70'ge çukulda eken. Bağısı 350 min somdan eken. Beyler. Kulunlar men. Numeriniz var mı? Olsa ayıp koyunuz numeriniz bolsa. 0509 44 24 33. Kança siz kim ekovu же? Üçöve. Ar жактагысы ба? Баары бир баада ба? 350 миң сомдон экен тугандарына. Мен экранга долларга мен жазып коем. Булундар шута окшош экен. Айырлар бир окшойт. Баасы 350 миң сомдон экен. Бойлору ошо 1.65. Ошон тегеректери белешет 1.70'e чейин дейт. Мына көкпе бар экен. Анан колунун мынаны кудай эркек экен мына. Canlar. Hazırına güz gelip semiz beyler ayabay soda olup kalmış tuğanlar. Semiz bey geziler sıra soğuk alıp verecekmez yerden. Siz kimi kançan değil? Mına kaptaldağa soda alıp atacak. Tamam.
Азыр арка бетке өтүп алып сурайбыз. Мына жерде ошо тай байталдар бар экен, ушуна камап коюшуптур оптом эле. Мына ушу белер 125 миң сомдон сатылыптыр. Кулундары жок тугандар. Кулуну жок эле, мындай бой өзү жаңгыз эле 125 миң сомдон сатылыптыр. Кулундары отдельно сатылат экен. Кулундары, мына быйылкы кулундар. Бейлердин өздөрү мына ушу этке сатылыптыр 125 миңден. Мына ушул жерде где-то бир 10 башка жакында сатылыптыр да. Мына жерде азыр сенасын сурайын десем деле көп анча-мынчалар сатылган экен, элдер алаксып. Ай-ай, чой! Мустан куллары. Келип адам төлөп кетчү деп болот го. Кармалбаган азо белер. Мына ушу көбүнчөсү эле семиздер этке сатылды, тугандар ушу 120, 130, 150ге чейин сатылып атыптыр. Анча-мынчалар айтат, 250ден казы чыгат дейт. Албан, жаксыңбы? Сеники мыналар? Кайсы мына көп белерби? Канча булар? На клетка, bu клетка, на клетка. Чо тең бар? Бүттү ба? Ana kokta. Булар канча бу белер? 120'dan 170'e çeyin. 120'dan 170. Бүттүгү семиз экен, а? Семиз белер экен да? Байтал, бек кыскасы мына 2-3 клетка ошо жигитке экен, баасы 120 миңден 170 миң экен. Базарда азыр көбүнчө эле белер эле көп кириптир. Анан мындай. Мына канча болду мына? Мына торусу. Нейси канча 130-140га сатылды окшойт да? Акырын. Кана? Аны эки көктө сеники? Tamam, senasın diyor. Сурап коюнчу ушуну. Азыркы канча болду? Мустанг. Эстети баш жагына беле жана 125ден оптом сатылган деген. Бул деле ошонун тегереги болсо керек жалгыз. Мына өспүрүмдүн жана байланып турду эле, азыр эми бери чыкканда башкача болуп ачылып калат экен. Кулактар камыш кулактына, жерде кашкасы. Жерде кашкачы бар. Жашы 2 жаштагы кунан экен тугандар. Жашты ровно 2 жашта кунан дейт. Баасы болору ошо 150 миң экен. Болору баасы окончательный баа дейт. 100 канчага бербей койдун дедиңиз базарда? 138. 138ге бербептир. Болору 150 миң экен. Буту колдору мына бүт таза экен. Номериңизди айтып койсоңуз? 220 0220 04 04 93 92 мына. Болору 150 миңге берет экен. 138 миңге сатпаптыр мына. Көрүңүздөр.